Nongeye kubaha ikaze nshuti bakozi ba Perutse News TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha no guhamuka ronka mu byo mukora byose. Tugiye kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. President Evariste Ndayishimiye yakomeje kutifuza amahoro, yamaze kongera kohereza abasirikare benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yashyize ingabo nyinshi hafi y'ibice bituwe n'abanyamurenge. Byifashe bite rero? Reka tugaruke kuri inkuru yose uko yakabaye. Umutwe twaje intwaro wa MRDP twirwaneho urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukorana na AFC M23 watangaje ko Urundi bwasubije ingabo mu gace ka Bibokoboko na Poizero duherereye muri territoire ya Fizi. Kwa 8 Mutarama 2026 umuvugizi wa twirwaneho Colonel Kamasanda Kize Welcome yatangaje ko izi ngabo ziyobowe n'abofisiye barimo uwitwa Nshimirimana zishaka kugenzura igice cy'imisozi miremire gituwe n'abanyamurenge. Yagize ati MRDP twirwaneho yamaganiye kure iyi gahunda mbi y'ingabo z'amahanga igamije gusa gutera abasivili abanyamurenge muri Bibokoboko na Minembwe no kubafungira inzira ibizatuma ikibazo cyabo kiba kibi kurushaho. MRDP twirwaneho yavuze ko kuva muri 2025 ingabo z'u Burundi zifatanyije n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imitwe y'abazarendo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR zisha abasivili abanyamurenge, zibakorera icarubozo, bamwe zibafata bunyago ndetse zibafata ku ngufu, zinasahura imitungo yabo. Kuva mu kwakira 2025 imibereho y'abanyamurenge batuye muri Minembwe yarazambye kuko nibwo ingabo z'u Burundi n'indi mitwe bikorana byafunze inzira zose banyuragamo bajya mu masoko no mu mavuriro. Ibi bikorwa byatumye abanyamurenge bagorwa no kubona ibyangombwa nyenerwa, abashoboye kubibona bakabihabwa ku giciro kiri hejuru cyane. Umubare w'abapfira mu mavuriro yo muri Minembwe cyane cyane abana batarengeje imyaka 5 waratumbagiye cyane bitewe no kubura imiti. Nyuma ya ihuriro AFC M23 rifashe ibice byinshi byo mu kibaya cya Ruzizi n'umujyi wa Uvira mu ntangiriro z'ukuboza 2025, byavuzwe ko ingabo nyinshi z'u Burundi zirimo n'izagabaga ibitero ku banyamurenge zasubiye iwabo. Amakuru yamenyekanye mu minsi mike ishize nuko Burundi bwongeye kohereza ingabo mu bice byo muri Fizi byegereye ikiyaga cya Tanganyika birimo umujyi wa Baraka kugira ngo zifatanye n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gusubukura ibitero. MRDP twirwaneho igaragaza ko ingabo z'u Burundi zoherejwe muri Bibokoboko na Poizero ari izaturutse mu mujyi wa Baraka. Yatangaje ko itazarebera mu gihe umutekano w'abasivili n'umutungo wabo ukomeje kujya mu kaga. Gira ngo mu byumva rero ingabo z'u Burundi President Ndayishimiye akaba yongeye kohereza ingabo zo kwica abanyamurenge. Ibi ni ibikorwa yakomeje kugenda akora, ariko nawe i Burundi nibiboroheye. Reka tugaruke ku bibazo bikomeye abasoda b'u Burundi bakomerekeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babonera mu ikambi ya DCA Passive batazira Guantanamo. Ngo bategetsi b'igisoda ibi bintu murabizi. Ibi byatangajwe na Pacifique Ninahatswe. Yagize ati twaherukaga kubaha inkuru y'umusirikare ari muri DCA Passive avuga ingene bishwe n'inzara cyangwa uburyo bishwe n'inzara, uburyo babayeho bafungiranye, yongeraho ko bafite ikibazo cya toilette cyangwa imisarani, mu Kirundi babyita utuzu twa surwumwe cyangwa sugumwe. Ngo tubibutse ko iyi ari ikambi yakira abasirikare bakomerekeye mu ntambara. Ubu hariho abagera kuri 900 ahanini bakomerekeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari uwundi musirikare ngo washimye gusobanura kino kibazo cy'utuzu twa sugumwe cyangwa imisarani muri iyo kambi yakira abasirikare bamugariye ku rugamba. Nawe nyine avuga ko adatahura ingene igihugu cyangwa adasobanukirwa neza uburyo igihugu cyubahuka gufata gutyo abasirikare bacyo bakirwaniye. Yagize ati nakamaramaza gufata gutya umusirikare wakomerekeye ku rugamba. Mu magambo ye yaravuze ati ndabaramukije kandi ndabashimira ukuntu mwitanga mukabijwe rya twese. Ni kenshi mbona abantu batangara ngo abasirikare batabaza ku musivile ntibazi ibyo tubayemo. Umusirikare niwe gicuruzwa cya mbere cyunguka mu Burundi. Umukuru w'igihugu agurisha abasoda muri Kongo. Umukuru w'igisoda akaba ngo ajya abasirikare akongera
akagurisha zahabu cyangwa agacukura zahabu muri Kongo akoresheje abasirikare nyine. Ubu arashobora kuba ngo ari we mukire ugira amafaranga menshi wa kabiri mu Burundi inyuma y'umukuru w'igihugu. Ngo abayobozi ba batayo na brigade muri Kongo nabo bakaba nabo barya ibigenewe abasirikare. Ngo niho ngo harya wumva ngo hari abasoda barwariyeyo benshi. Abakuru n'amabatayo tafoke bose uzasanga ngo barimo barubaka ama etaje avuye mu byo bibye umusirikare. Urumva ko umusoda ari ikidandazwa cyangwa igicuruzwa gikomeye. Ngahanini nkwandikiye kugira ngo ngutomorere cyangwa ngusobanurire neza aya magorwa cyangwa ibibazo abasirikare b'abarundi bari muri Guantanamo. Ibyo kwiba ibyo kurya by'abasirikare byose nimbigarukaho, ni ukurya nyine bikwandikiye. Ukuvuga ngo iyo bakwandikiye ibiryo nibwo ushobora kuba wabona imfungurwa cyangwa ibyo kurya. Ariko hari icyo nabonye mutahaye agaciro, ni kiriya kibazo cya tuwarete zo muri Guantanamo. Aha mubanze mwibuke ko iyi ari ikambi yakira abasirikare bamugariye ku rugamba. Ni ukuvuga ko hari byinshi badashoboye. Ngo nimba hari ahantu hari amatuwarete mabi ni Guantanamo. Ngo n'umuntu ukomeye kuyakoresha ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo umuntu utarwaye kuba yakoresha ngo izo tuwarete ngo ni umutwaro. Ngo tube turetse abakomeretse n'abamugaye. Ni tuwarete za kera, kuzijyamo bisaba kubanza kurira nko muri santimetero 70 cyangwa 90. Umaze kugera hejuru ngo uhagarara kuri tibe ebyiri, uhushije ukuguru umanukayo guhita uhananuka nk'umuntu urwaye amaguru wamugaye. N'ubu sinumva uburyo ashobora gukoresha izo tuwarete, kuko ubanza kurira warangiza ukicara ku dutibe tubiri cyangwa ubwo amatibe ni nk'amatiyo abiri. Noneho ngiyo wibeshye ugahusha gato cyangwa ukanyerera ngo noneho uhita umanuka nk'icumu. Ngo none babigenza gute ga yemwe? Nicyo kibazo yibaza gati. Hariho agace karimo tuwarete ku asiyeje zashaje. Ni ukuvuga ngo ku cyicaro zashaje, nta mazi arimo. Izo kuzinjiza kuzijyamo bisaba ko ugenda witonze. Gusa hafi hari utureservoir bajya basukamo amazi. Noneho ngo uragenda na kasike ukadaha ukabona kugenda. Ikindi bisaba ko uba warahize ishishi. Iki kirundi kirakomeye cyane, biragoye. Abazi ikirundi mudusobanurire ngo kuko nta tuwarete y'Iguantanamo wajyamo utariye umuti w'iseseme. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba warashize iseseme ahari, nicyo bisobanuye. Ngo iyo uyivuyemo uri umuntu wiyubaha nta bisi wajyamo. Ubwo nyine ikiba gihari ngo nuko ubanza kubanza kumara umwanya munini mbere yuko wagira ahandi ujya. Ngo ufite parufe urabanza ukayitera kugira ngo ujye mu bantu. Ni ukuvuga ngo haba harimo icyitwa ifuke ya danje cyangwa umuntu uteye ubwoba. ngo nkuko mwabyanditse, ikambi ubu iruzuye. Abakomerekeye muri Kongo bageze mu 900 kandi babayeho nk'abafunzwe. Ntibemerewe gusohoka. Igisirikare ntigishaka ko abarundi bamenya ko ibara ryaguye muri Kongo nk'uko mukunze kubyandikaho. Mu Burundi umusoda waguye ku rugamba cyangwa wakomerekeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo wagira ngo ateye isoni. Mu bindi bihugu barubahwa, barahembwa ndetse bakahabwa icyubahiro nk'abatabaye igihugu cyangwa nk'abagize akamaro bakagirira igihugu. Iwacu bahinduka ingorane ziteye isoni zo kunyegezwa cyangwa guhishwa ku ruhande. Kuko batazi impamvu abasoda bitura runo rubuga cyangwa bagerageza kuba
babagana biva ku kuba umusirikare iyo agize icyo avuga akavuga ibibazo bihari igihari akorerwa akamaramaza ndetse bakamushinja ko akorana na Pacifique. Uyu Pacifique ni nahazwe nyine dukesha iyi nkuru ngo ko akorana na M23 ngo humura ngo cyangwa Red Tabara, aho bita ngibikurikiraho murabizi ngo niyo mpamvu ubona bashima ko ibyabo bitagira bica hano, ngo niyo mpamvu bishimira ko ibyabo byatangarizwa hano kwa Pacifique ni nahazwe. Kandi turashima ukuntu mukorana ibanga ntangere, ukuntu mutangaza amakuru afite ibanga nyine nimuturaburize, ngo nkuko mwabyanditse dusabye umukuru w'igisirikare yigerere muri Guantanamo kureba kano kamaramaza. Ngo mushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ushinzwe kwivuna abanzi cyangwa ushinzwe umutekano General Prime Niyongabo uyoboye igisirikare cy'u Burundi, nimugerageze mugere muri ikambi ya DCA Passive mwibonere aya magorwa y'abasoda bakomerekeye ku rugamba. Ngira ngo rero murabyumvira neza ubutumwa bukomeye cyane Pacifique ni nahazwe yahawe n'umwe mu basirikare bari muri Guantanamo aho ni mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi ngira ngo murahazi. Bisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye ndabakunda cyane, murabagaciro.